Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza. Nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote, tugarutse aka kanya mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11, navuga ko ari itariki y'agahinda, navuga ko ari itariki y'akababaro ku ruhande rw'abaturage batuye igihugu cy'u Burundi, ariko nanone bikaba ibyishimo ku bantu bari bamaze iminsi bavuga ati Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cyacu atujengereje. Turaza kwikoza rero mu nkuru nyinshi zitandukanye, iyo nkuru y'ibyishimo ndetse ikaba inkuru y'agahinda ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ku ruhande rw'abantu bakomeje kurebesha amaso ibyakomeje kugenda bikorerwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi mu nkuru zidasanzwe turi buze kugarukaho, turagaruka i Bujumbura aho biri kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB FRDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gushinja bamwe mu bafatanyabikorwa babo barimo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gutanga systeme zabo, umutwe wa 23 ukazinjiramo. Turinjira mu ishyaka rya SND FDD tubabwire uburyo situation ihagaze. Abadede ibyabo bikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba mwene nzamba. Perezida Evariste Ndayishimiye hari byinshi yagarutse akora mu byemezo ari gufatira benshi mubo ari kuvuga yuko bari kumurwanya cyangwa mu bakeka yuko bari kumurwanya mu gihugu cy'u Burundi. Byose tubabyinjemo tubabwire uko situation ihagaze. Turagaruka kandi nanone mu yandi makuru adasanzwe, turinjira mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, turikoza za Ruyigi, turagaruka mu misozi ya za Makamba, turagaruka za Cyankuzo, turinjira za Kirundo, turinjira mu bice byinshi bitandukanye, tubadondoshe tubabwire uko situation ihagaze. Turazana icyitwa report ya risasi na majeruhi ku rugamba rwabaye muri Kivu ya ruguru, ndetse kandi tubabwire ibyakozwe na FRDC ku ndege zateye ibirindiro by'umutwe wa 23 bikaza no kurangira ku ruhande rwa FRDC bahombye. Ariko indege ya FRDC yasukaye 25 yarashwe. Ayo makuru nababwiye ni amakuru ndabanza nyasesengure nyatongomore bano muri groupe tubana rwose nabanje kubibabwiraho nze kuyababwira. Turaza kwinjira rero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'amajyepfo za Uvira. Abarundi bakomeje gusukanurwa ku butitsa, abarundi bakomeje kwisuranamo n'abasirikare ba FARDC. Biri guterwa n'iki? Abarundi bati nabagambanyi, abandi bati abarundi ntako tutagize. Nyamuneka hari indi nkuru y'agahinda iteye ubwoba ku rwego rudasanzwe ngarutse gato mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwicwa n'imbonerakure. Iyi nkuru sinzi impamvu icyitwa Pepe Mushwaro, sinzi impamvu icyitwa Umuswaro nawushyize kure yanjye muri santimetero nyinshi cyane. Nafite umuswaro ngo nihanagura amarira, nihanagura agahinda mwamaje guterwa n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi mana yanjye, ni igihugu cy'u Burundi mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye. Abadede mana igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi ibiri kukiberamo biteye ubwoba. Ni igihugu cy'u Burundi ibyacu bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bari kuvuga yuko serivisi bari kwimwa. Bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bari kuvuga yuko abana babo bari kujya mu mashuri bagakurwamo igitaraganya, bagakurwamo ubutitsa. Inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje cyane. Aba Barundi mana yanjye, reka ncishe mu nseke ngakabigasekwa nk'akeza ariko ntabwo nanabishobora. Mana yanjye, ni igihugu cy'u Burundi, ni igihugu cy'u Burundi, ni igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kuba ikibazo. Ni igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kugenda bikomera. Benshi baribaza bati Perezida Evariste Ndayishimiye niki yakoze kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi babahemukire? Hari ibintu ngiye mbona biri kubera mu gihugu cy'u Burundi. Njya mbona abantu bitereka kuri microphone, njya mbona abantu bitereka kuri kamera ngo bitwe mbaye haga, bitwa ngo mbaye haga, bitwa ngo bambaye njya mwita mbaye kuzimu. N'abandi nkabo bitereka bavuga amagambo bakavuga igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko birengagije ibibazo, birengagije ibintu biri gukorwa n'abanyapolitike b'igihugu cy'u Burundi. Aho ibintu by'igihugu cy'u Burundi aka kanya
uburyo biri kugaragara bikomeje kugenda bihindura isura. Nk'ubu abaturage batuye za Kirundo bakomeje gusinzwa ngo gukorana ngo na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ngo mu gutanga amakuru y'ibiri gukorwa mu gihugu cy'u Burundi, ngo bigatuma ngo bibe mu binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda ngo byandika ku ruhande rw'ibikorwa bibi biri gukorwa mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute niba kuko ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara gutya? Nyamuneka reka mbongore mbabwira akantu. Perezida Evariste Ndayishimiye hari inkuru y'agahinda nababwiye, inkuru iteye ubwoba, inkuru y'agahinda. Umwanya w'ubuperezida Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya biravuga yuko intebe y'ubuperezida aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye atakicayeho, ariko hakaba hari ahandi makuru ari kuvuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ibiri gukorerwamo hagati mu gisirikare cya FDNB, bamwe mu basirikare bita yuko bakomeye harimo uwitwa generali, abajenerali benshi batandukanye ntibuze kugarukaho cyane, reka ibyo ngibyo tubishyire another side, tukabyinjiramo ubusesenguzi bwimbitse kandi bweruye. Ibi byatewe n'uko ngo zimwe mu mbonerakure zikomeje kugenda zigaragara mu bice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ngo zikomeje gukora ubwicanyi, ariko none ngo n'ubwo bwicanyi bukomeje kugenda bukorwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari ayandi makuru akomeje kongeraho avuga yuko ngo ubwo bwicanyi buri gukorwa Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo afata bamwe mu baturage batuye za Rumonge, agafata abatuye za Makamba bakicwa, abatuye za Ruyigi bakicwa. Hari amakuru mfite ariko muri kunyumva ibintu mbagira ngo mbongore mbivuge gakeya, mubyumve cyane. Ubwicanyi buri gukorerwa za Rumonge biravugwa yuko ibi bikorwa byose bifitwemo uruhare n'icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko yamunze igihugu cy'u Burundi, yamunze abanyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nanone ndetse kubongorera, hakaba hari ayandi makuru ari kuvuga yuko nubwo ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubikora, nubwo ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubivuga, avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hari abagambanyi, avuga yuko no hanze y'igihugu cy'u Burundi ariko cyane cyane mu nkengero z'igihugu cy'u Burundi hari abagambanyi, hari amakuru ari kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya amasezerano yaregiranye n'igihugu cy'Ububiligi, igihugu cy'Ububiligi kikamuhereza amafaranga miliyoni zigera kuri 700 kugira ngo afashe cyitwa FDLR mu buryo budasanzwe cyangwa budasubirwaho byo kubahereza imyitozo, kubacumbikira, akabashyira mu gisirikare cye. Mwajye munahabwa amakuru y'uko witwa Perezida Evariste Ndayishimiye no mu basirikare bamurinda harimo aba FDLR. Ubu igihugu cy'Ububiligi kiri kumwishyuza miliyoni zirenga 17 z'amadolari yahawe mu rwego kugira ngo agerageze gutoza aba FDLR, agerageze gucumbikira aba FDLR, ndetse n'imwe mu miryango y'abagore ndetse n'abana b'aba FDLR bari mu gihugu cy'u Burundi bashyirwa muri systeme zo gufashwa babona akazi baba abaturage cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko abamwe mu banyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi banze guhereza ubwenegihugu bamwe mu bantu bakomoka hagati mu miryango y'aba FDLR. Kisekedi Shilombo yahaye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi baribaza rero iyi nkuru yongeye kuyinjiramo, hari amakuru ubundi abarayibanga, mbanza nkagenza gakeya nkanabongora kugira ngo atagiye undi muntu ubyumva. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko igihugu cy'Ububiligi kimwishyuze miliyoni zirenga 17 z'amadolari cyamuhaye kugira ngo afashe za FDLR zavuye mu Rwanda mu 1994 zigahungira muri Kongo, izindi zigahungira muri bihugu. Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze negociation ku munsi wa tariki 20 z'uku kwezi, nabwo inama yabayeho hagati y'igisirikare cya FDNB ndetse n'ishyaka rya CNDD-FDD. mbabwira yuko iyi nama yari igamije kurebera hamwe ubu FDNB igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisubiranamo. Turagaruka kandi kuri byinshi cyane bivugwa bikomeje kubera ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho uruhande rw'igisirikare cya FDNB bamaze bamwe gukuramo impuzankano zabo bakigendera. Ni situation rero mu gihugu cy'u Burundi, ntago ndi bujye kure, ngewe ndibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, twibanda no ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage
bitwa abanyamurenge mu mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka rero ku cyitwa ibikorwa bidasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaza ibikorwa byo kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD, cyane cyane ngo ababarizwa mu ishyaka rya CNR nibo bakomeje kugenda bitabwaho cyane, bakomeje gukorerwa ibikorwa navuga yuko bitari byiza. Ibi byose biravugwa yuko hari abantu bagera kuri 6 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage. Ese ibyo bikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage byanatumye abo bantu bagera kuri 6 batabwa muri yombi ni biki? Ni ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo ni menshi cyane. Turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura mu bisozi yahariya za Cibitoke, tubabwire uko situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwe icyitwa umutekano yagikajije nyuma yo kwikanga yuko mu gihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta itunguranye. Ese ni iyihe mpamvu ikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye yikanga icyitwa kudeta? Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'abaturage benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo bakomeje gutaka icyitwa ubushomeri. Ni mu gihe kandi bimwe mu bikorwa bitandukanye bivugwa yuko bigira uruhare mu gushyigikira abaturage bavuga yuko ngo bategereza amaso yabo agahera mu kirere. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa situation y'imikoranire iri hagati ya FDLR ndetse kandi n'iyi leta y'ishyaka rya CNDD-FDD y'igihugu cy'u Burundi. Imikoranire ikomeje gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yisanga ahaga. Nibyo kandi nanone ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivuga yuko abenshi mu bari gutabwa muri yombi ari abafite imiryango migari yahunze. Bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bagahungira Tanzania ndetse kandi abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'ahandi hatandukanye ku isi. Ariko aba baturage bakaba bakomeje gushinzwa ngo kuba bari gukorana cyane n'ababarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara bizwi cyane yuko ukora nk'intare zasarambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi bikavuga yuko iyi Red Tabara uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ikomeje kugenda ikaza imbaraga zidasanzwe. Ariko bikavuga yuko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugaragaza yuko Red Tabara ishobora kuba yaba igiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa yabiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ngagerageza gufata abasirikare akabambika impuzankano za gisivile, akababwira ati mujye mu mujyi wa Bujumbura murasana ubwanyu, abaturage nibumva urusaku rw'amasasu ntabwo bari bwongere gutaka yuko bafite ubusomeri cyangwa n'ibindi bibazo birimo inzara n'ibindi bitandukanye, ahubwo baravuga yuko umwanzi ashobora kuba yaratwinjiriye. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukoresha amayeri n'amanyanga akomeye cyane yo kwibanda cyane mu kugaragaza yuko icyitwa Red Tabara ishobora kuba igerageza kugaba udutero shuma mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko nubwo akomeje kugenda abivuga cyangwa nubwo akomeje kugenda abikora, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe ndetse kandi kigoberewe cyane. Aha ndagira ngo dutangirire ku ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 3. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ririmo abakorana naryo bya hafi ndetse kandi bakemera bagashyigikira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abashyiramo cyangwa se incenge z'amahame abashyiramo, ndetse kandi zikanaba na ngombwa akazibemeza. Biravuga yuko rero aba bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazava ku butegetsi, kuko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse avuye ku butegetsi, byaba akorewe kudeta,
byaba amatora yo mu mwaka wa 2027 aramutse hatsinzwe, nubwo bivuga yuko bigoranye kuko political systems zikoreshwa hano muri Afurika turabizi neza kugira ngo umuperezida wafashe ubutegetsi aveho, yaba ayobora neza abayobora nabi, ko bigoranye cyane. Biravuga yuko rero abangaba bakomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikavugwa yuko aba bose nubwo bakomeje kubikora bari gukomwa mu nkokora n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane baba ari ababarizwa mu ishyaka rya CNR ndetse kandi n'ababarizwa mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko ishyaka rya CNR ari ryo rifite abantu benshi cyane barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bikanavugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo agabanye imibare y'ababarizwa muri iriya shyaka, kuko ngo icyitwa inshengezamahame y'iri shyaka ngo byamaze kumvikana cyane yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi babishyigikiye ndetse kandi bakanabigaragariza mu marangamutima ibitekerezo ibyo bakora. Uko umunsi ugenda uzaza undi rero ukabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyarwo rwose bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikaba kagaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nibyo kandi nanone tuvuye ku ruhande rw'abashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barwanye abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa yuko aba bose iyo CNR navuze biri kuvugwa yuko bari guca impande bagakorana bya hafi n'imitwe imwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, irimo iyi Red Tabara tuzi kuva kera yarwanyije ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikagaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi binakomera cyane. Nk'ubu biravugwa yuko uwitwa Colonel Bofo Ndoreyaho, uyu nguyu wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nyuma yuko yafungiwe kuba yaragize gutya agafata ikawa akayohereza Tanzania, ariko gahunda ihari ari ukuyambutsa umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania igahita igira no mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko uyu nguyu Colonel Bofo Ndoreyaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nubwo ngo bivuga yuko ashobora kuba yarafungiwe yuko ngo yagize uruhare mu kuba yarohereje ikawa mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ngo urwego rw'ubutasi rwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi ngo kuba rwarafashe icyemezo cy'uko ngo bagira gutya rwose ngo bagafunga uno mugabo. Biravuga yuko ngo uyu mugabo ahubwo ngo ikibazo kidasanzwe baje kumusangana, ngo baje gukora icyitwa ubutasi budasanzwe, baza gusanga ngo uno mugabo akorana ngo bya hafi ngo n'umutwe wa Red Tabara. Ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mugabo ngo hari ibitekerezo byinshi yagendaga agaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe ryaba rikomeje gukora nk'uko rikora rishobora kwisanga hari indimuka, nk'uko amakuru akomeje gutangazwa, ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bikanavuga yuko kandi n'uwamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga, uyu nguyu rwose usigaye ari umuyobozi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravuga yuko uyu wamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga nawe mu gihe gito ashobora kuba yafunga, kuko ngo akomeje kuba yatungwa agatoki cyane mushobora kuba bari gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni nyuma yuko ngo yakomeje kugenda agira gutya rwose akabuza izi mbonerakure kuba zakomeza zirara mu baturage zikora ibikorwa bitari byiza. Ibi rero bikanavuga yuko uyu mugabo Lieutenant Niyonsenga wasimbuye Bofo, bikavuga yuko uyu nawe ngo yakomeje kugenda agaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje gukorera mu kwaha ko gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa ndetse kandi no gukorana ni FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 cyane bya hafi, ndetse kandi ngo n'inyungu zivuye mu gushyigikira iyi FDLR nizigaragare nibuza ngo zigirire societe civile y'igihugu cy'u Burundi akamaro muri rusange, ngo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye kuri leta y'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi kigiraniwe, birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi gikomerewe, kandi bikavuga yuko rero ku ruhande
rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ntibanagaragaze ko bashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, ntibari kuri opposition side, ntibari kuri proposal side. Aba bantu rero ngo aba bantu batagaragaza side nimwe bahagazeho, biravuga yuko aribo bantu bashobora kuba bateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane dore yuko bivuga yuko aba ntiwapfa kumenya ati se umuriro ni waka barawuzimya cyangwa se nibo bakije umuriro. Bikavuga yuko kandi imibare myinshi mu gihugu cy'u Burundi igaragazwa yuko abenshi mu gihugu cy'u Burundi ari abagaragaza yuko batari mu ishyaka, badashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD kandi batananze CNDD-FDD. Bikavuga yuko rero aba bantu bagaragaza yuko badashyigikiye CNDD-FDD ndetse kandi bagaragaza yuko batayanze batanayikunze, bikavuga yuko nibuza ahubwo binavuga ndetse kandi bikemezwa yuko aba bantu ushobora kuba ari nabo bashyigikiye iri shyaka, bashobora kuba aribo banarwanya ishyaka rya CNDD-FDD ahubwo mu buryo bwabo bwihariye bwa gihanga. Bikavuga yuko bo batabigaragaza bitewe nuko bazi neza yuko umudede yamaze kumenya yuko umurwanya ari uyoboye igihugu cy'u Burundi atapfa kukorohera na gato ya nyamuneka. Birumvikana yuko rero ibi bintu bikomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Nababwira nti abasenga mujye musengera igihugu cy'u Burundi kuko ibikomeje kugenda bikigaragaramo byo ni ibibazo, kandi uko umunsi ugenda uzahaza undi bafata ibyemezo byo gukorana na leta ya Kinshasa, bafata ibyemezo byo gukorana na FDLR yavuye mu Rwanda muri 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo, abenshi bagahungira mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi byabo ari hano muri Afurika no mu Burundi. Murabizi neza yuko bacumbikiweyo cyane kuri ubu ngubu noneho ku bwa Evariste Ndayishimiye. Mwabonye ko Kisekedi Shilombo yamuhaye abarenga 6,000 kakanya akaba bacumbikiye, akaba ari kubatoza ndetse kandi akababwira yuko azanabafasha ngo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rwose nk'uko perezida Kisekedi Shilombo yagiye abitangaza. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda bituma ahubwo kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikundwe n'abaturage bayo, ahubwo abaturage bakomeje kugenda bagira amakenga bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ku munsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda byongera. Nyamuneka reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani.